Бүгін шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін мартының 16-сы ве Қырым ишгалінің 1113 күнідір. Студияда Муслим Умеров çalışа бізім шымдыке эфирімізде бойлы хаберлер. Укуксыз референдум кечірілмесінден 3 ел кечті. Якаланув тәфсилатлары бірінші ағыздар. Сен чүхі қазмаға білесіңі сорадылар. Киев Беледие бинасы янында көшіп келгенлерінің митингі кечті. Көшіп келгенлер үшін белгіленген паралар қайда кеткенini анламаға істейміз. Қырымда танылмаған референдумдан сон 3 ел кечті. 2014 сенесі мартының 16-сында автоматлар намуслы алтында Қырым сакинлері Қырымның келечек статусы ве девлет мүнсіплігі үшін рей бергенділер. Москва Русейге қошылмасы үшін Қырымлыларының аман-аман 97% рей бергенini білдірді. Ләкин Русейлі мұстақил көзетечелерінің фікірінеже тек 60%-ға яқын инсан өз разылығынен рей берген. Референдум нетижелері ве салявчыларының келмесі ялан деп айтыла. Украина саляв нәтижелерін танымады, Авропа шурасы ве Америка Қошма Штатлары да айны фикіріні паяшмақта. Ишғал олынған Ахмежетнің Ленин мейданындан Қырым парламентіне қадар юрыш кечті. Митингте Донбасс территорияларының yolбашчылары Александр Захарченко ве Игорь Плотницкий олғанлар. Олар колоннада юрып, абидегі чечеклер қойдылар, ве балаларнен фото ресімге шыққанлар. Если рассуждать так, что... Праздником! Праздником! 2014 сенесі Путин пропагандасы ярамада сакинлеріні оларының келечегі Русия Федерациясында да әйі тоқ ве онайтлы олачағыны ишандыра еділер. Экспертлерінің айтқанына көре реал яшайышта әр шей башқа олды. Қырымға бұйық ятырымлар келмеді. Ғарби шіркетлер ве бұйық Русия банклары ярамадаға санкциялар себебінден кірмелер. Шимали Қырым каналының қапатылығы ве энергия блокадасындан сон ярамада ичілген су ве электроэнергия қытлығыны дуйды. Тебиетте де проблемлер бар. Дигер мемлекетлерінен бераберлік медини, илми ве тасилли халары тоқтатылды. Кешкен сенесінің ноябрь айында есе Гаагадаки халқара жинайы махкемесі Қырым ишғалинен бағлы олған меселеріні тақиқ етмеге башлады. Прокурор Қырым татарларының басқысыны өлдіріп ве Қырым сакинлерінің қырсызлығыны тақиқат ете. Ниет біз арс еткеніміз үшін рей бердік. Біз мұстақил олмаға істедік ве мен белесем біз мұстақил олырмыз. Біз Русия теркебіне кережігімізге қуанамыз ве біз же яшайышымыз олу ноқтасындан четлешір. Айлықлар алчақ көтерелмеді. Мен тек арбилер үшін айта білем. Айлықлар үч кереге ексілді. Если честно сказать, не лукавить. Керчекна айтсам, Русияде махсулатлар ярамай, Украинада кибидегіл. Украинада ашейт махсулатлары незетлі еді. Лично мне... Мана эббір сув бармы, йоқ, совхоз üçün яда кираджыға эбет сув керек. Элбетті экология феналашқандар. Водичка нужна. Конечно, экология, наверное, нарушилась. Қырымда ички районны заветная кую сакины Эмиль Мухтеремов тутылған еді. Одостынен банктан чықып, машинасына минген вақыт, ФСБ хадимлері оны арабасындан чықарып, ФСБ бөлігіне алып кеткенлер. Кетіргенден сон ялталы сакинлер ақында сорав кечірмеге тырышқанлар. Бір қач сааттан сон оны азат етіп, Қарасу базар ички yolына ташлап кеткенлер. Внутри были допросы, что, как я, чем занимаюсь. Кечірді сорғылар кечірілді, мен ненен оғрашам не үшін ялтады дегілде евде яшайым, пек чоқ бірде-бір ялталы оғланлар ақында сорадылар. Оларны білеммі не үшін ялтадан кеткенімні? Қарасу базар тарафына yol алдық, yol бойы евде тинтув кечіріп, анасы озыны насыл алып баражағыны бақажақлар деді. 3-4 километр кечтік. Олар сен чухур қазмаға білесіңі сорадылар. Мен йоқ дедім. Олар есе шымды сенде бойлы имкан олажақ деділер. Yolбашчыларından бірісі күфір сөзлерінен о бізге неге керек деді векеттілер. Қырым адвокаты Эмиль Курбидинов, Эмиль Мухтеремовның яқаланмасыны сачма сапанлық ве 90-шы сенелерде кебе айдутларының арекет тарзы деп адландырды.
Deliller olmagan Hizbut Tahrir cinayı işleri boyunca bir şeyini bile toplamağa zaruriyetinen anlattı. Ahyar işinde ise şartlarının çoğusu yalan aytmağa reddettiler. Taqiqat çaresi salga uğradı. Avropa Parlamentinde Kırım'da insan haklarının bozuluvları hakkında malumatlar seslendirilgen vakitte Rusiyanın mahsus hizmetleri Ostersliknen bütün cemaatка bizge sizin beyanatlarınızga ebir ve bizge bu için bir şey olmayacağını mahsus göstereler. Avropa Parlamenti işgal olungan Yarımadada insan haklarının bozulmasına dikkatini celp edecek rezolüsiya için berdi. Anda Rusiya Federasyasının hareketleri Kırım'ın zapt etmesi için takbih etili. Hukuk korçalaf faaliyeti için apыс etilgen episi siyasi mabüslerini azat etmesi ve Milli Meclisinin yasak etilivi hakkında kararının lahu etmesi hakkında söz yürsetili. Rezolüsiyada birinci kere represiyalardan zarar görgenlerinin konkret soyat ve adları belgelengen. Suriye paytahtının merkezinde mahkeme binası üzerine bomba bağlı insan patlav teşkil etken. En azdan 25 insan elek olgandır. Binadan çok insan var eken. Damastaki patlav Suriye prezidenti Başar Asad'a karşı yapılgan kutlevi hareketlerinin 6 yıl tolgan günü yüz berdi. Sonki 5 gün devamında bu patlav Suriye paytahtında yüz bergen ikinci kutlevi tecavüzdür. Cuma ertesi günü birkaç şiit acısı ikili patlav neticesinde elek oldu. Umumi milli kanallarında Ukrayn tili için kvotalar. Ukrayna Yukarı Şurası birinci okuvda günde Ukrayn tilinde yayınlatkan programmalar 75%'ını teşkil etmek gerekligi boyunca kanun leyhasını kabul etti. Regional teleradyo kampanyalar için yayınlarının yarısını Ukrayn tili programmaları teşkil etmeli. Çetel programmalarda titrler olmalı. Leyhaga 240 deputat kol tuttu. Kırım Tatar tili Ukrayn tilinin kvotasına ayıttır. Düzütülerden son kanun leyhasına ikinci okuvda berilecektir. Bu tüzütüv kanun leyhasında var. Kırım Tatar tilinde yapılgan programmalar Ukrayna mahsulatına ayıt. Yani 100% Kırım Tatar tiline yayınlamağa mümkün. Elbette ilk evvela bu Kırımga yayınlatkan kanallarga mensup. Donetsk ve Lugansk vilayetinden koçup kelgenler Kiev belediye binası yanında miting geçirdiler. Narazıcılar koçmege mecbur olganlar için mesken meselesini çözmege talap eteler. Kırım ve Ukrayna şarkından koçken milyondan ziyade insan öz evlerini terk etken. Olar ne tazminat ne de hakimiyet yardımını alalar. Kiralık daireler ile problemasının daha ziyade nefakacılar rast gelişti. Ничего я найти не могу. Ben bir şeyini tapıp olamayım, tölemege çarem yok. Genç kız ve oğlanlarga dairelerini kiraga da beriler, 67 yaşını ve Donetsk'ten koçmekini eşitkende mında telefon etmeniz deyler. Хотим понять, куда уходит. Biz koçup kelgenler için belgelengen paralar, donorluk akçalar ve milyard evrolar kayda ketkenini anlamağa isteyimiz. Почему они ни до кого не доходят? Возмущены тем, что Kiyev yerli devlet memuriyeti devlet programmalarının eda etuvu boyunca bir şey yapmay. Ne Kliçko yapmadı ne de onun muavinleri. Kırım Tatar koreografik sanatının metri Ali Alimov 90 yıllığını kaydetti. Meşhur oyuncu, koreograf ve hocanı yubileyen hayırlamak için yakınları, dostları Uçan Su ve Fidanlar ansamblinin mezunları geldi. Aliağa daima kavi sağlık uzak ömürler dilemek isteyim ki daima bizle olsun. Daima bizlerini daha ziyade teklif edip bizlerge daha ziyade dersler vermeye olan kısmet olsun ki daima bizle olsun. Allah'ın sağlığını versin. Böyle sahip ülkelerimiz için çoktan çok sağ olun sizlerge. İnlerde, evlerde görüşük, toylarda, cinlerde, böyle İnşallah. 100 yılda. Bana ben 100 yıl yapacağım. Bu bizim sonki haberimiz edi. Atayır ile olunuz ve nevbetteki zaman efirlerimizni kaçırmanız. Görüşkence.